I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Oh hallelujah. Ngicela ukuthatha leli thuba nginibingelele nginemukele ke esihlokweni sethu salamhla serhapsody yemaqiniso. Leku ngiyo incwadi yethu yokukholwa yawo onke amalanga lesibhalelwa ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamhla ke dilisondvo dinzathu kwenyanga yenci. Umfundisi usipha isihloko uthi kuhlakanipha kwesambulo kukhulu kunekuhlakanipha kwengqondo ligama lenkosi Malibongwe. Umbhalo wekuvula wona siwuthola encwadini yeTaga sahloko sesiphohlongo livesi le-11 kufunzeka kanje. Ngobe kuhlakanipha kungcono kunematshe laligugu. Kude umcebo lo ngawulinganisa nako Mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi Sathane nemadimoni akhe banekuhlakanipha lokusukela engqondweni. Lokukhulu kodwa bakahlakaniphi ngekwembulelwa. Uthi kunemehluko lomkhulu emkhathini webuhlakaniphi nekuhlakanipha. Nangabe unebuhlakaniphi uba nemandla lamakhulu ekucabanga. Ukhaliphile, ucabanga ngekushesha, uyakwati ukucabanga nekucubungula futhi ingqondo yakho isebenda ngekushesha uhlanganise izinto. Umfundisi uthi kodwa kuhlakanipha kwehlukile. Kuhlakanipha kona kukwembuleleka. Akuthinzani nengqondo yakho. Uhlakanipha kusho ukuconza liqiniso. Na utelwe kabusha Kristu uba kuhlakanipha kwakho. Yena umthombo wempilo yenu kuJesu Kristu lomenda waba kuhlakanipha kwethu. Lokho kuthola na ufunza incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko sekuqala livesi le-13. Acubeka kumfundisi uthi akusiko kuhlakanipha kwabantu lokwenda nendetinfo kodwa kuhlakanipha kwaNkulunkulu. Buhlakaniphi lobenda nendetinfo noma bungaba sezingeni lelisedulo bunemkhawulo lomkhulu. Incwadi yabaseKorinte bekuqala sahluko sesibili livesi le-7 nelivesi le-8 ithi kodwa sikhuluma inhlakanipho yaNkulunkulu leyimfihlo lefihlekile. uNkulunkulu layimisa umhlaba ungakasekelwa kube ukuthi ibe ludumo lwethu. Ayatiwa ngisho nanome nangumunye wabaholi balesikhathi salamuhla. Ngobe kube bebayati ngabe abayibethelanga inkosi yenkatimulo Mayibongwe inkosi. Umfundisi uthi uyakubona lokho. Sathane netikhulu takhe abati konke ngawe noma ngelekusasa lakho. Sathane angakhona ukubona indlela abantu labenda ngayo tinto bese uyayihumusha ukuthi kanjani. Kodwa ude lwati loluphelele igama lenkosi Malibongwe. Ude likhono lekubona konke lokwendekako ngaphandle nangabe wena ukuveta ngemavilo wakhulumako noma ngetendo takho Mayibongwe inkosi. Uthi ke umfundisi ngekuhamba ngekuhlakanipha kwaNkulunkulu ungakwati ukuqhuba kuphila kwakho ngendlela letawenda Sathane nemadimoni akhe bangakuboni. Kude uhlale uvikelekile futhi ujulile enjongweni yaNkulunkulu. Ngakho ke ungavumi ukuphila ngekuhlakanipha kwengqondo ngetindlela tetinqubo ngetakhiwo tebantu nangemnotho walelive. Khetha kuhamba ngekuhlakanipha. Zindla ujule ngelivi futhi ulalele lokhu lokushiwo ngumoya longcwele. Ngoba elivi laNkulunkulu likuhlakanipha kwaNkulunkulu futhi naKristu ukuhlakanipha kwakho. Hallelujah. Oh Mayibongwe inkosi. Kristu ukuhlakanipha kwethu. Amen. Cela sisho umthandazo ndawusho emva kwami. Babe lothandzekako. Ngiyabonga ngekungipha ukuhlakanipha kwakho. Nekuconza tinvo letenteka mbamba. Ngigcwaliswe ngekwati inzando yakho. Ngako konke kuhlakanipha nekuconza lokuvela kumoya. Ngihamba ngekuncoba nangekuhlakanipha kwaNkulunkulu lamuhla. Egameni laJesu, amen.
Na uqhubeka nesifundo-ke lamuhla utawufundza incwadi yaJakobe wekucala livesi lesihlanu, ufunze kuba seKolose sahluko sekucala livesi lemfica, ufunze kuba seKorinte bekucala sahluko sesibili livesi lesithupha ugcine evesini lesiphohlongo ngehumusho leNew King James Version. Kanti-ke nawe usebenzisa lihlelo lekufundza libhayibheli ngeminyaka munye utawufundza kuba seRoma sahluko sesikhombisa livesi lesikhombisa ugcine evesini le-25, bese ufundza incwadi yetihlabelelo sahluko semashumi lasithupha nakune ugcine esahlukweni se-67. Kepha-ke na usebenzisa lihlelo lekufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili, khona utawufundza incwadi yaLuka sahluko se-12 ucale evesini le-47 uyogcina evesini le-59, bese ufundza incwadi yetikhulu sahluko semfica. Ligama leNkosi malibongwe. Ngiyethemba-ke ukuthi nibusisekile nalamhla sisafundza sihloko sethu lesihle kangaka seRhapsody yemaqiniso. Singaphumi angenikhutsate ukuthi njengoba kungilo lamhla lisondvo, khutsatekani ukuthi nivuke niye endlini yekukhonda, niye emasondweni lapho niyawufike nithole khona livi laNkulunkulu, nihlanganyele nebazalwane, nidumise iNkosi, kube kuhle kube mnanzi. Ligama leNkosi malibongwe. Kude-ke kube sikhathi lesidako, iNkosi inibusise, nikhonde kahle. Amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yemaqiniso. Kungako sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, indodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakathe. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise. Amen.